Ti soviwe Krista ukela keliu zamnu volga ba pete kelula sia chiliko hitefe pengunu pugeza volie kelipie Jehovah kishike uke ni fe prapo chipie ukela kelie tikriu kishike ketezie kakashesedi umhozunu volike uko kelidi ke ni fe chipie pu kishike Jehovah uke penyofe ke japo zala te hopet te gomho ke di ke jauzo isi ugo ti dori ke zedi ke penyofe shola ke zunu ke ze ke penyofe ke ziki vi ke jago le lasedi por shoke ugo zaliku kresedi keresuru hawa ke ze ke lilido vordi nyepu reshochi vordi nyepu reshochi por shochi ke za hawa ke ze ke lilie mu ke li chakrie ugo tenu nunu ke par reshoche ke penyofe zedi ugo ke ze ke penyofe chegile chdo pete ke zedi zali kresedi keresuru oh come let us adore him ke za hawa se deslido Zaliku kresedi hetata se ke penyofe kizu kretor sodi ugo gospel message hawa zali hawnu met michi dingulie muchi dozu shri zali hawa zali ke zubozo verse bozo sla mu ugo tse hazuri zomo mu ugo tido ke ze zali sige mu mi zali hawa hari do zlie ugo gospel message diliki vi hawa hari leka sasdi ugo ke penyofe shoke zaliku kresedi hetata se ke penyofe kizu kret torzo ke sala po jisu ke tsepie po bu ulasiewe ke se kelito
记着 Creator 所给着啦，我基督给这边，我不拉些位，苦念基督拉我，我太灭在列他，为神也无你比多，给别鸟不给着。Que ligue, que peño fue, que peño fue que te Creator so que te la, o Jesús que te bien, o pula se we, unie Jesús la vor, o te miseria se care so no puga za siro u ke penyo fa ki zu Creator zo di ponyo fliu kha so zo ke grila mona themi ke hu pori po pele ke liu ka za ta modi ke chache ke hi ni ke tola siro ki zu bu ta dio di ke penyo fa ponyo ke tsepe ki zu shmona ki zu bu pa ke la ke li muli ke tola zo isi ke ze bo ki la do we Of each Creator que te la, o Jesús que te bien, o pula se we, unie Jesús la vo, o te miseria we se nie uni ito. Ugo pete que se thale di chorus hallelujah ke so ha kili do pete ke se thale do be hallelujah hallelujah hien kriya hien seya ke za ha chorus ke li be ke bana first okay Hallelujah,
Risi tu ya kaza ke tho ke penya fa he pu he go che do nyo chudi mo junu lavo ya we ni pu te che te ru za pu za ye pe te se nzi ya no che do zori ba vo do hanu he do nu ba mu no za ye che ga ba su ha er ka sala ya che do ni pu he go ke shonu mo junu vo ke lim he di ke te zie sen zi ya mu Nteziesia, Mpeziwe ni puno, Hikelhunu, Hibu, Surho Surfidi ni pu, Tichahonori ni pu, He, Mary Himato. Morsho gets a kikriki, gets a what's a war, Tie, Dioba, Telaho Harizola Kela, Ketezienzia, Nipu, Kesherho Teja, Se, Himiliu Zoshiri, Hik Cruzoshiri, Gihoots a Permi Popogats a Petets the Hibu, Vor, Bav the Harizola Kela, and Teziawe. Sizoke Monipu here, Semor Sogaza, here to Fogorino City, Potitugi, Se, here to see Agazala, Nipu here in Tezia. Nipu, Keperogaza, Gonori, Nipu here, Kepekrogaza Gonori, Nipuno, Miliu Gizo Shiri, Kihuno Shirino, Jagasa, Aguhar Kadi Ketezienzia. Mu, Jedo, Keligilim Hedi Nipu, Keriet Tosa Nipu, Mukemia Tosa Nipu, Jesu Christa, he can lucky la. He Teziawe, Mpeziwe Nipu, Jido Nipu Hibu, Nusholi Givi, Bavado, how Harika Kaslam Pezie, Mike Krazoshi Nipu, Ketsakanatsa, Kemeje, Upie, Kere, Tufadi Nipu, Kepecolianari, Kepecoli Regada, she gets a Timeriba, the Nipu, Notido Hibu. Haki havor keze kekotolagba holari ntseya beziwe nipu hiko chido keze kinufredi no shogaba chakre ke meje ke bago varkraya ke zo ka zofaze ke sege bago nipu upie mesi pule regaza nipu hakere tufadi nipu unu mesi ke ba uzi ke bago ri nipu harkaya no chido zo shuri nke kre neuse mi popo gaza nusache nipu kizunu luki haki ke vagaza ke meje temi ke meje gaza hago hair kraya no nipu gezi nu gezi chdi vor ke zamhiri nipu no kiznu luke ki themi ke meje ga ba me zo shui chi do zo shui bu nginu ke mera ga sanguli je mu gezi chuga ba chufa ga ba the chugo no nipu ke zie so ha se themi ko nu va pem va las chi nipu he ra zo shui nipu he nagalen zo shui nipu the chke kri ge znu nipu themi ke meje ga zo uzo zi ga zo Kikrimori Nipu here, Mon district no Nipu. Temi Kakazoshi, Kiku Kakazoshi Nipu, Uzi Buigas a Tibo Zeka Savor, Mu Chitiu no Tree Nipu, Han Lady Nipu Uzi Gaba, Unumeku Tegaba, she gets ribado. De Nipu Nochi Doshi, in Kizu City, over Pezila Sache, in Kemeru se, U Gikalasache, in Kikriu Nunesavo Utolasache Nipu. Hego, Sikim Hidichido. Pohiki Krieg no Nipu, and Shovoto, the Pushiketo, Fezoshiri, Nipu, Zalitsu Seketo was a shri, Pohiki Krieg no Nipu, partly a seketo pet, Tezoshi Nipu, Zido Hibu at Homer of Fununu, Hikasale, Nursholie, Muno, Hirosho, Likili, so had such a Hego, Ipu Kaze, Vokilim Hedi, Heidi, Pohiki Krieg is no Shovokas no to hit on the body, Zaye Salice Nipu. Techeteruza Puzaye pet descends di Jesu Christa ke la kliuza no chasiawe. Amen. Ugo vorgilim hidi hayo pose ke pesila sekenuliro. Ugo Sunday go offering hadzum hidi krogaza su hatsuzo bamode. Deri ugo offering boxu chazuba salani go su lebadi kersuno ke pekrogazuno
vor ga zagi khaslier kamotaro tu pa ga zagi ni offering go khasli vi ga zo suri se ke pcc amu di ke pufabu pothelanu makro ke le go lai ke chatse ke le so hari chu do we je do acha ni lo mu puki kro ko share ja pu chu do ba mu ti hau ha se go chu do
que c'est sali que c'est vise là que ben fait pas jouer ou que ben fait ou que crédit ou que zevoir titiunu dio pas d'hôtela hari so que ça ou que ben fait tejezne que ça c'est let away mais que gra vordi titela dio pas d'hôtela hari so le mode de go vorgele go rokoto mo go ou que ben fait tejezke ou que dio pas d'homci c'est voilà chalaya que jacques medi 제도 우고 우디 에게저 세예보 러시아누 르아게자 테메 그로보 소슬라 차겔레 소스 츠레도 모아 보제게 디오보 베게 자세디 우고 소콜라게 차츠보겔레 소스 츠레도 우디 테메 고에 크리스타펠레 무 크리스타메 겔루세디 루게저 그로보에디 실레 우디테메 고에 기크누 파페 비게저 게 고세디 테프메 지야게저 스스시 시로 테메 하고에 니쭈누메 디제타타 게 바기누 우부누 우바크라게저도 스스세디 베타게저 세데다 야시 마케도저 게 크리게저 세 니쭈누메 베타게저 하우세 que toza que kot toza que ça ça bubuja ça sile sigele udi metonu christame nan rubigemo der hoke krigeza rshua ke ja ça risi uko rshogeza nekiri rshua si khari rshua si minugo rshua ke za siro ufusanogo kemhegori rshua ke za ça risile 하김해디 우고 제도 게 차차 그로보 세디 우디 세예 하고 할라두 게 차츠게레 서서츠레도에 잡볼리로 우게 페노프부 보게 고니디 우디메도누 보게 보데 게고 겐스스베 우디메도누 게 자보스디 게르니기누 게 펠레부 르차파르레 게돌라 소솔라 차레도 게 크리보로 우디테메 하고부 우게 페노퍼 자영우스디 보르비 르쇼레게돌라 스셰 우게 페노퍼부 우디테메고 멜루 크르스디 우코부 델레게비우 르넬레 모 크리스타시지 츠레게돌라 이디 게차차 하고 세디고 우디테메 하고 알라누 차켈레 스스츠레도 모 게차차 하고 크라디고 제도 베테 게세 게노레디 메차게 차스디 하고 라 차스게레 츠레도메 que peut ne pas Jéhovah peut jouer zabu zaye tetsetu que faut tsi no he ko ngume je he ko kretordi nipu he ko zevordi tichuno sonde thala hari sosadi he ko bun zakela le gibi shola le gibi no poti ge vi hobe he ko tsige salam pe je temeke kra vordi poti ge vi ha ko hari sole mode deri no he ko ngume je di he ko gosdi he ko bu vi sorobadi Mecham Krobadi, Tenurebadi, Nipu, Tsepevel, Krepevledi, Nipu, Kramodamo, Deri Kradi, Falavor, Gilegolam, Beziwe, Hugo Vordi, Jedo, Shoya, and Zak Peshesia, and Zakesia, Hugo Matogropo Selemu, Tsegele Golari, Unitor, Tejago Musawe, Nipu, not Jabe, Nipu, Japutseke, Temogirisiji, Nipu, Hugo Bu, Gezedi, Jedori, Tejatu Fledi, Tejanguledi, Nipul Hulavoka to Nuripe Heko to Zepe Vigil, Sessaji, Ubisibu, Jedore, O Nepo, Seyebola Chale, Vitipe Heko Tsa, Heko, Vorgele Gizedi, Rasiano, Uditeme, Hakohalachaya, Hakoha, Kepeleme, Kropo, Heko Sokososi, Nipu, Siro, Teme Hakoha. Nipo Jehovah, O Gershonu, Nipo Resetia, Mumpeletia, gets a say, Porgets, goes to Sisaway, Nipo Jehovah, no Masibe got to Saji, Ukobun Fepes to Sagele, Kope got to Saji, Ukobu, Nipo, O Ketageleha, Nipo, O Nipo, Ukobu Magere, Nipo Gramota Hiji,
ke dele ke viu bu ni pu di me donu poke koni di ke zavos di ukobu derne ke leginu ni pu or pel ke pelebu racha par ke le no su pe uko tsese ke le chile je ani pu jehova udi teme ha ko habu ke ko zaye sidi ani pu fa ke le chile je bir sho ke le chile je uko donu ni pu pele ke mo sere ni esi uko Kretema nipu nekir shogeza nipu Jehova siro u fusanor shogeza sasreni sidiri sukosobuno nipu on kepele nouveau di zakele di sile di fugele tseleje deleubo udime melu kresedi ukobunu delege viu legele tselemo ukobo sejime tsegele nipu sukosonope uko tseje hego jedo kenurhedi uditeme hako hapen pelesedi mbu ko sesemo jabe uko tsedi ukobo nipu katho soso fugele metse prele tenadi kenurhedi Jesus anu chasiyewe amen. 제도고 그토 데리로 마티누 무이브리누는 프로게스스스레요 마티데 보누누 게르포 스스 프레서도 폴할리로 데누응을레도 마티데 보누누 게르포 지수께 도게자 스셰 로프웨 지수 헤제 라샤누보다 사탐부 포케도 도디 시로포티 소자 헤디에 무티지자 헤디에 메보도다 Salapo merata, si se che dogetsu vordise poki, no che penofo no ero, che c'è hago ki pusidi uko bu nekrada me village, sita, deri poshe, teme nekrada rabila zomuna, uke penofo tenunu che parte, che hupo lari rilesoto, ike c'è tupeza, sita. Se c'è satam pose che mesana diunu vodi pobur shokiu zelegi bale, di sie poki no uke penofo no ero nto haginu te tsuche ke krilamona la po deleme ke sesato jiu suko u jebe ma zaleto sidi mbutu ke cheginu npi zori ke sewa moleto isi ke tupe ke zela sita sitse jisu poki no nepu nke penofo ke dosho si ke tsiri tu pezozo sita sche satam pose ki jitu ker kres sepogi vodi ki jinu ke dirve viteze tso ke pete tapokie sidise no tu arshoro amha hakope tepe ntsawato sita sitse jisu poki no tu taleje satan ke krelamuna no nepu nke penofo shole mupo lerbi tsizole moroke sho siketse tupe kezela sita sise satam po khawata siro tigitele me mhaivor po meholeta siro ibritie ibritie ker denunu ker soru prolasado pol haliro kregene die soru ibride ker denunu ker soru jisu jevo ke jau sala we u ke pelu teze ke meti se thazole ke krilamon u jevo ke jau jisu u ke penofo no tiko fete ko ba ke tala ke krilamon we u ke thatsuko sile kelho pitse ke japo mon Pozori ukemhe di medoke pi ke hupori zele deri pozowe ke puma pori zizo ke ze pope upi tse ke tala sala tefudi nguke meje ke di pao pe novo leke si se we nguke meje mu ke zige vi ngule di u sofoko nu u krohile do ke pe novo bu jabe pote kom hogi segele tsele tenne这个部分，希尔不对这个物质不对后，尝试个是了，不对个别是个是了就不行。
Jesu Krista ngo ke la kilo zanu nyopete ke lu zia we hiko ki krunu voketaki porque ze ke sidi apo o shodi vor po sekazo o ki hue hiko va pizza ki hu sidi pu ke zgi miliu shiri se se ko tho ke kri pete ko ma hore tikon fugo se se ten fugo ko to ta fugo ko to shiri krasar ko to shiri atego ki yo bejeso ho zo busi yamu hego ki tsatin ro hego ma pori khape yo salalan sa dewi yo ka chawli ro ni bu ja be ni ko bi bu za ze president yo ki hego ki chaso zo yo beje Poti sedesm hadza kepesi ketsa kroboba sala sako sedi pesi sedo jedo ugo keviseyeno mu tisojavi punyevordi ugo zedi kehuba mu sala uniwe keviseyeno mu tisojavi ne shetasadome mu kehuwe kendinu no nie zele yaho Valervide se kia kropo vorje musela sakori sedi besisado 5th January here Rachel mu krutuzo punye zukihe Baptist Church nano punye kia tsadaje krutuzo liro ugo member de krutuzo liro Mrs. Chozele kiki mu Mr. Virul kiki nyo mu Rachel liro Mrs. Hotoli kapo mu Mr. Vikeshe kati punye wedding liro 5th January keba kerpo ki punye wedding tsedo mu kehira khor ke tsu liro 230 ki khordo se she ugo 6th January in heri ki apoba mu 6th January in heri keba kerpo ki UBC nunu ki ya ho keseda je job kul no mu jese zonyo punye ki ya hanunu badaje job liro late Mrs. Hezonyo Kulno, mu Mr. Zenoho Kulno, nyo mu Jeso Zonyo Rio Liro, Mrs. Sonyo Rio, mu Mr. Nimu Rio, punye nyo vde, punye wedding liro UBC no. Punye wedding lo UBC no tsadaje mu reception liro. All Fira Hotel Haunanu reception bado. Se wedding seo liro avino bio mu imtichuba punye kiyatsado mu hauliro January jatenye ke barogi mu Kigwema Baptist Church nunu punye kiyatsadaje avino bio liro ugo member de avino bio liro late ni bio mu Mr. V Dilie bio nyo mu imtichuba liro Mrs. Kuno Yosha mu late Mr. Temjen Jamir punye nyo she mu punye reception liro Dimori nanu punye reception badaje mu kia hakola chabaje ketsa so sedi pesisa mu negoti ker badi vordi kia haurno ugo hesitate ketsa so sedi pesisa je se ugo 31st ye tsasi baya ketsa youth program live and let live how bado muslano family kori siro new kori family kebakori unyo kori zevordi hanu kepe cross che ketsa su sedi pesisia live and let live liro bathaki theva bathaki sede ketyor herba
share ugo New Year service bazodo ke ba thefdi putieki New Year service bado mo service show no the track no kedi chelev ke cha shiketsa program bo ba mo sala battery how lebadi care se che ke cha ni chugori se share kresa rokori mo family ri batte care li che ke cha so se di pesisia mo second January liro first Sunday of the month mo ke ba thefdi putieki ke hu bazo sala pete kori vordi ke hula se che ke cha so se di pesise je ho nzeshe tiche unu shose ke cha tiche po ke cha su le mo nzeshe liro covid vordi uko ze ke se ke cha COVID outbreak par ke cha su mulie nzeshe liro a personally akikru lari thanu ke shos se ke cha tipo ke krila mana hego kikru no hego penyo tho ke cha uko midie poti vo ke ta su cha mu sidi nzeshe liro tiche ala tiche ke shos se ke cha sidi tiche 2021 kitio vordo shi ke cha suyo mirror ke cha 2021 vordo liro hapete via don he ke cha 2021 vordo liro covid ri basamode don he ke cha suri lady 2021 fele ke lotsa de 2021 vor ke cha no thanu ke shos se ke cha pose ke se lai hego ki kru liro mu ami poti vo ke ta suze ke se surabizoma deri uko ke huno uko ke hukretse ke ba uko tap totsba ya ke tsa uko medie potivo ke ta suri ze ke se covid outbreak o India nori ke shot thotse ke tsa sidi 2021 ro ti che ke shot thonya al hovor ke tsa 2021 ro ti che ke shot thonye ke tsa suyo leba mo ke sheze ke se ke tiki ma ke kra u ke tso ke tsa ma ke kra ke tso ke tsa u nyepu we nyepu zo a ke pele u nyepu gi tatse de mo deri ma ke kra nyepu ke tso ke tsa shi ke tsa tsvor ke penyo fa mo ke penyo fa temye nuje shimon he ke tsa temye nuje shimu de mo tem po ke penyo fu ke tsa la temye nuje shimbe shi ke tsa kori le deri a consolation anu tenu ke pelong le ke tsu liro jisu ke penyo fu temye tsidi lu vor ke tsa the humanity of Jesus Christ hayo aratsa se ke tsa su tsa musala achedo ngo ke zedino the humanity of Christ mo kikem hedi humanity of Christ kikem hedi jisu temye tsike vor how no uko terhu uko temye tsike tsa terhu mo nguke meje nguleshi ke tsa sukro koryopo ze sedi ke zasne de ugo ani keri hori pro kethodie pro visesa mo ache doli ro Sunday school teacher ke chalana the ke tsikro no ke pusna mo che do kethodie pro ke tsuri the ko do no yopo ke tsa suwe Terio ni liro a puken no liro the humanity of Jesus and salvation haya pusna jisu temye tsake vormo ke lake liu khapia utsake sa ho ke depo pomareshi ke tsa suyori leke sawa mo ndu pastor new post sermon puwa ke tiki hanya sermon no ke rezade di aro shidi lewa mo poe the humanity of Jesus jisu temye nyu tsadi luvor ke tsa ho po ndu khise su pupe visesa mo asuko elaborate sala modedo ugo voketao sanctuary choir ugo cantata tsike tiki tsali yobo su leba mo tsali su yono no a nipu temye nyo tsedi luvor ke tsa su no aratsike salaba ke tsa su sedi ke zasana tsali su yuliro born to save shi mo tsali hayo no pu ke tsa who can fathom such a mystery the God of all eternity the one whose voice had thundered, "Let there be light," would wrap himself in flesh, who could know or even understand the wonders of the Father's plan, the one who breathed the breath of life in men, was drawing his first breath, born to live so that we could live,
born to die so that death would never win, born to take the chains of sin and leave them broken in the grave. See the virgin cradling her child, a bitter sadness in her smile. She holds him close, remembering all the while the reason he has come. She muhayo leke tiki kidaburi unu shoshi. Tali hayo ugo tsawa tiki anata mejek grey ketsa mu Mary punyoyo tem jisu teminyo tsidi vorketsa Mary punyoyo ngusidi kidaburi puniri do de po punuri ke mejeseshi ketsa suyuri leba mu jisu temir hritek di vorketsa how ugola meyes seketsa shiketsa powe jisu temir tsidil humoro Jisue makipuri sielekenza mu jisue sias moliro ugo makipuri kelakeli hau ngulikenza getza so ngulie deri jisu temye tsidi luketsu la poe kemeje ketrize kese poe sieketsu nu ugo hakeli matho hau ngulie poe tem hiri tsidi vor ketnu potho pokeriro khashegeta suri musa ke phuma po ugo ke phuma felegeta po zie pe kru kesnu no po ke phuma fesegeta suri mulie po temye chedi vor moliro ugo ke phuma ke jova ke vacation hatho hau makipuri chelekenza geta ke krilamana hako cheketola tejese morsho geta sungulie mu tejeri kunyo jeumo de tejeri jisu jemo liro ke jova ke geta haungule geta sungulie ugo ibriko ker diendo ngukelie ke krilamana tudo mu te meziezowe temye ke joke mu setale kenza zozala se she ibri tefa mefa kenye no buketa tezies samodi ke pumako valemo si there efesa po tenia no ngukilie po nguke meje thor ke tsunu nu po ziepie urhaledi uke joke mu vasha si jisu temie nyola ngo ke joke mu pette vakelie zo ke su ugo pette go su experience po ugo ke jo vaketsu rubimo mori eternal life you rubi khapie ugo tsaketsu rubimo there jisu etison here ugo Jesus is our everyday savior gets sungule poti petenu kelakelie mu gets kelakelie khabi utsiketa kepenyofa gets su nguliwe musalano tison here utanya utsofa ukere petenu jisue ukelakelie zo gets suyori leseke Checking your liro, the humanity of Jesus and the ordinary life gets a hayari meholasana. Jisu temyet gets a mutitia gelhu hayari meholasana. Ugo categorisi jisu teacher sereste who gets a suyosi. Po ministry liro teacher sergemo. Jisu teacher seragonu, kidopo tsabashi gets a Bible ritusumo, Thurisuri kidori unidoshi gets a Thurisuri leva. They teach Sarah Bible mapuri purimo. Vodi no po childhood you po mention tickets upon hichuti po mention tickets to liro Luke Kenye hidiapo no hipengwa Kenye suyo no jisu childhood mentions mupo teenager to park at the tiki teacher care Kenye Roshoki unu po mi petake ba suyo ngusa suyo zo mo ke moshe suyo mo lavodi look kenye hepengwa kenye no puketa siro jisum hasi mimilie mo pitsa sirle sidi uke penyofa mo themi kheri fale suzo jisun hichu zeuliro hauzo mo surabizo ke mo Joseph zeri puketa tsasegeta so ngulia Joseph zeri how look Kenye hidiapo mu hepengwa Kenye hidiapo no novo hepengwa Kenye su no Joseph ze tuketa tkizo de scholars ko Bible scholars ko puketa Joseph Liro sieziden ye geta supu ke krilamona gospel lesada Konu Joseph ze poripula samode geta jisu sirdi ministry te geta mu jisu teacher care Kenye sie
vapori Joseph za pula mo keta su lanu scholars ko Joseph shezi den ye keta su puya mu jisue ki kruno pitset tho keta mu Joseph we shezi de liro jisue pitset tho ki kru piu keta ki kru responsibility seketa ki kru head seketa su miche mu pwe lavodino popo workshop nuri hatsen he keta su le mu selano utole kesa teacher Sarah hauno jisue pwe uko petteko kido botswaya shi pori su tsaba meche zo keta su lewe pwe hatsaba meche zo ugo hatsaba ya keta kimhidi pori hatsaba zo meche pwe restri tsaba ya meche pom hadodzeri ba ya meche Bible nipu dia nupu keta pwe memie keta suri pu hatsa meche halleba meche ndie ke you can the itsari ba meche nu shoti rize ke seba meche mutison he po vorke to ministry ki kem hedi tsovodo shi keta suri lemedo ba meche how no we utolle kesa mo sile keta poliro kelhu peteu jisula meye ke krilamana kelhu peteu uke penyo fala meye keta wesu lelevi kelhu how meye mo liro jisue tiche Sarah po kelhu how kelhu keme tuatswado ke krilamana po tiche stage ministry tsmo de jisu la kelhu how meye keta su ngule jisu po ki crew mu po community no invest mechezo tie ngo humye ugo kelhu no hauri lebe ugo kelhu hauri lebe uchame je keta mori udzaziri ba mo kisi tison hem hatho tsidi unyeri ba mo kisi tie kelhu hayo ke penyo fam hodzano meye keta ugo suri lela sike ayubisi no ke vordim hatse keta tiche kerpengu de mu le motto di tiche kerpengu tavode mu tiche kerpengu hanu hokyo office no kermeta segeta tirize keseya because atholle la se tiche kerpengu segetu sibal zo getande kise sirdino shidi dodzile shidi office no lucky no lover that routine this on your routine yonde tiche kerpengu routine hayo tsever geta hokyo uzzi segeta o life free boring segeta sekem he geteri mu musalano ugo thia hakiba ketsa kozo sheri o life free routine seketa life free routine seketa sekem he ketsa ponori taba mo kesi ugo office no kam tsegeta me homie kam chas seba de tiche mef jeri kam tsawa miche mu life routine seketa shiketseri paperwork ko office mato go tsegeta shiketsa tison he mato su tsawa miche homela liro teje koritsi tison he routine no tsawa miche nyepuli di tison he routine no tsaba ketsa morikiti kinu unyonyo ma hodi tison he unyonyo ma hoketsa shiketsa tsaba miche they regardless of what we do today the ugo kitu tsawa shiketsa nye su nyepu we ugola routine seketa unye seketa tiris michezo deri nyepu we jisulam hato how meye munyepula hato how meko meye because it's part of being human gets nye suri lesake gets so sedi kezasaje just say the humanity of Jesus and family ties gets a hayari meholasana jisu temyo mu kikru no vor geta kikru geta haya me hosana ugo jisu po kikru pono nu lusier geta mu community pono nu sier geta suri lelevi jisu porra Nazareth no vo geta Bible no mathi kerse hepengwa die no hepengwa soro no puketa jisu porra Nazareth no vo di synagogue no me petha ke wagi themye rachadie hai geta po tuwa Posi misteri nyozo mome, pojo Maria mome, siro posieze ko Jacob mu Joseph, tiu Simon mu Juda nyoko mome, siro po nyoko pete uzeba mome si. Muhanunu ugo ngukilio liro mu sile viu ketsu liro, jisue
community nu share ke cha jisue family po nu share ke cha sungulie pokikuri me hoseliro pokikuri thekru se ke cha kikru ke cha post thefu merikra thenu merikra ke cha kikru nu share ke cha sungulie o mo sur bizomo de jisue po joke tsfor po re ba ke cha suringule mo ache do ginu provaya deri lepesu aya mo di lesda wo provaya ke cha tiki jisue po joke tsfo po ba ke cha su pusa mo su sikele gi jisue po joke tsfo po ba ke cha tiki asuyo lebe ani se ke cha wo cha mo su liro ugo johan care thapa me fa penguno su yang ngule do johan care thapa me fa penguno jisu po gu ke ba tiki thenumi me first thenumi me se vodi su ki tha ke cha su ngule mo thenu se ha ko liro siro po jo siezeva glopa kimie Maria Magdalava recruz kekita shidisu pusa mu pojo siezeva liro jisue pojo ketzeva bageta suyori ngudi umeluri lemese ketzeva vor kidepori temieshi nge how human is that nge ngom het to get a suri mulie so she surbi mo de jisu po family complex seketa pori ngulale mu complex seketsu liro the question of his paternity nge popo supoga get a su ngondu pastor suri kepusa popo supoga get a nge suri kepu meches of visually themiko mu jisu via paternity how mahoseliro ndu pastor mentioned tsekem hedi Joseph we po kedda ketsa divorce wadamo mebu Maria kechiwe po vakhria doshi ketsa su kedda ketsa su mulie mo sulano Maria via jisu via paternity u mahoseliro themye question tseketsa Maria we po stone to death kechendo no po special ke vi shiketsa kem shiketsa thapono bageta sungule mo jisue virtually temye go su ketso pokel hudzeu ke pu ketsa suri tsemiche ache do kino ma lesa provadi mayopo lesa provadi ngukelia po liro scholars me kropo liro how leya she ketsa Johan Theta me hidia pono ngukilia Johan Theta hidia pono nguketsa jisu mu juda mego uko Abraham nyonyogo zeke puba ketsa tiki juda mego jisu ngu uko nimodi uko jisu ki he te khonyo mo he poba musu uke penyo fazo siketsa suwe jisu paternity indirect dinu po kipu getsa su pusi mo kikim hidi text how pradoshi su ugi bazo de sunu shiketsa pori banye getsa suri le musala jisuel who share getsa po paternity question getsa sekem he getsa pono share getsa mo miesu pu getsa suri shimechezo getsa le so she disuvie complexity how rabbi mode po complication riba getsa po chanya ki krupon no share getsa po chanya riba getsa songule po ministry getsa tiki po early years tiki po crucial getsa tiki po shezazere po support samogeta po shezazere po shethamogeta ugo so ringulie New Testament no catholic ke sauno mahoseliro James we Jacob we Jisu shezu getsa su pu deri Jacob za ngutsa segeta su ngulie Jacob mupo shezazere ke kriko zaro mention pu mo to getsa su ngulie vodi Johan Tenye kenyen nu penguno po shezazere ko po challenge tsageta su ngulie sidi uko Jisu pelemada getsa musunu James ri Jisu pelemada getsa su puya mo po crucial seketa me yes seketa tiunu Jisue ki krunu no po sheze ko support ngule mo keta su yongu unu me yes seketa shiketsa po liro la vodinu Jisue po tegu getsa tiki
upo sheze ko pori vordi cruz pinu thamu geza kidewori unushoshi vordi cruz pinu ya pori thamu geza pojo ke tsv rabbi tha geza su mulye musu lanu po sheze ko pori vor thamu geta mu pojo sheze mu Maria Magdala ponye rabbi tha geza lanu Johan tefa ker tefa mefe soro mefe tenyeno jisua haidiri pumichezo tenfa news tsige shidi Johan ki njos tsige sidi purimeche James posjedzi tsike tsenu James report hamo ketsa sungule mu James we po zapu mo to di vordi maketsako lesuno vayopo pozasu pu mutsunu po turning liro surprising seketa ke krilamuno hanungula leketsu liro James we ke hu meme ke z krata cheketa su nungule mo poro krata primary leader keta sungusa kidu botsedeshi Bible liro mapuri pumo keta James ke lu hau kikim hedi radideshi seke mu poki kim hedi Jesu sieditsa thotsa pardeshi keta Bible we sunu mapuri pumo te clue bongule ke view lira vodi Paul lesa tupie Corinthia ko tseketa ke riu ke pengu thenieno Jesu rilasie ke tashe poe James pengu keta suyopu James yo zapu keta poe James pengu shidi pu mu kidobo tsedeshi keta we shimo Jesu mu James ponye kidobo karatsashi we surishimo Jesu e James pengu keta tiki ponye diakrobo karatsamo kisi keta suri Bible ri pumo derim hapwe keta lanu James bunu thotsedi ki penjo Jesu ke hu early church hakwa sedde keta su ngule su tsame keta suri lewe Jesu temye keta po temye tsedi lovor keta kikruno lovor keta hanu Jesu po Jesu he knows and understand our shame ke krilamana pori po sakim he keta pono no hushar keta Jesu kikruno sieza zaria danu ke gi keta kikrunum hemo keta kikim he keta kikrunum hemo keta posuri si kikrunum hemo keta ki depori complicated mo unpleasant shi uni mo thor keta shi keta tsya de suri Jesu suri shi keta ke penyo fo keta mo sura bizamo de Jesu poti khapye cheke shor hose keta cheke mezze keta poti suri khalasya Jesu su stitu poe kikim we kikim hebayashi kikru chanya kikim hebayashi sieze zaria donu ke ze shoketa kikim hebayashi kikru no marriage putumo keta suko si keta ke penyo Jesu ke penyo fa suzo mo poe poso si ke krilamana pori sakim he keta nu to share keta temie tsedi sakim he keta nu to share keta we Chadio liro the humanity of Jesus and temptation. Jesu temye tsedi lovor mu medoke pize ke segeta. Mati dieno Jesu ke doketa su ngulye mu suno anyeke ri ho pro pevise wade sala aprala samodo deri tiche po uke pen Jesu jahidie mu tizi jahidie me vogetunu poe meraketa sungulye mu Jesu me hoketa tiki poe po kelhu nul huvor tiki po makki pori divine privilege house sedi po topo meto tsiketa su tsmo mori divine privilege house sedi po escape tsiketa su po chari fomo Jesu kizahanu vor ki po divine privilege house semo keta sungulye Jesu te her meraketa Jesu po nye keta Jesu tired de keta Jesu weary de keta po nye de keta shiketa mulye mu ke do keta haunu macha se dinu ke pusna mu ke do keta haunu satan macha se
how sedi jisu ke do ke cha su ngule macha se ha ko liro eat jump and bow su zo ye eat jump and bow jisu e mer torba ke cha mu jahi diesa mer se de zo do ye mer torba ke cha po mer ba ke cha su satan we su sit tu zo musalano po jisu ki do bo mengu ba shi su sit tu di vordi no ke che ha ko sedinu nya khada chli di chli ji ke cha ye po mengu sit tu di su sevordi po ki po ke do ke cha su ngule sala jisu via temptation mengu hauliro jisu mengu rabbimo deri how tiki first century Palestine randa ho me hoseliro first century jisu nyo ko ke lu ke cha tiki u ko messiah po bu vordi u ko surprise ke cha su le ke klamana romie kro lula le ke cha judamia romie kro lula le ke ta su ngule messiah bu vordi the va khape utsa ke sa messiah bu vordi ki kruno steady and income ki kruno va kratz leke to la hatho khapie utseke messiah bu vordi krukreketa stability khapie society utseke su mengu ne musuri uko patte kuri su mengu zo ki kru patte society patte su mengu de jisu lawe po mengu po mengu ba ke po mera ba ke mera ba ke po matsna ba ke how po makki puri satan jenu tetsu ta leken je ke sungule ke krilamuna themi ke lu hayo cha zero bizumo ke themi ke lu hayo mats ke euro bizumo ke sungule ke do ke ke new euro pusje ke sungu mu satanwe jisubu ke penyova ke kopie po jaza po advantage chele ke do so sevodi po kipo jisue satan diezedi po pusazori angels ko vor po ke la levizo ke ta ke kosu ba ke ta mu jisue su tseliro suri unizo home nge ke krilamuna po su tseje ta tembe pa desi lezo do po ke penyova nyo ke ta nge tembe ko pokenga ke political leaders ko religious leaders ko soko ke me krede de deri jesus ke satan ki no nipu ke penyova ke dolal ho ke su pu nge ke de bolaga ke ko ke to liro me serve tsia ke ko ke to liro me jaz rokraya ke ko ke to liro me krohia ke ko ke to liro ke ko ke to liro perform tiamo display tiamo ke sungule jisu kidiki po pulevishi jisu kirapo pulevishi ke satan we su sedi jisu dictate chile kenze ke su sedi jisu ke khale kenze zo ke su thasa ke do ke seuno me hosliro ro sho ke bao ke eat jump and worship sadan kidzanu ke di revie vite ze chezo ke petepie jisu thapie jisu peke ke sungule deri ma kipuri jisu ke di revie vite ze cheke hako trade chliken ze ke satan ru shodi su trade chliken ze ke su mulale ke do ke ha lavudi iden te jeuno ke do ke vor ke suyo ze ke khela ke Lucifer we po tetsuketa oliro ke penyofam hina ke tsalano po tetsuketa sungulie mu ke penyofam hiliro me uro shozo die ke penyofam hiliro theme uro shoke do su mu te hopete ke penyofam puya ke te hopete theme su ro shoya ke sungulie mu satan ke do ke hauliro tie to iden no vort ke satan we tactic hayo seketa satan we theddo hayo seketa su ngule muthemye machase haununu te chubayazo cheri machase haununu te chubayazo uvala keko thethetheru mengudi pruluki haki zeya ke chula umengula halu hau rashobaya ke u ni ke u gariri levi
u kisikini livi u hake cricket roshoba ya ke theket so ungo satan do haunu te chulada ya ke sungule jisue hakopette experience ke there su experience repeat samo su pues su hokola le ke mukko ke uliro yepu dienunu po sunu ko ke sungule musala thie uko lavodi uko thio uko me hosiliro uko kiteki nuzo sheri uko mhatho nuzo sheri uko mengu ko nuzo sheri uko social relationship ko nuzo sheri hacha se hako lavodi uko khefa ba ke tsam hacha se hako lavodi uko keddo ke tsa su babaya mu jisue ko ke lie su khape uko tsasa poe kolede sala poe su ko ke lie su khape utsu uko tsasli ke vi po ke ko bawe macha pengu liro the humanity of Jesus and grief gets hayo meholasana jisu temye tsake vor mu nuje tenusho gets suyori mehosana ugo jisu ponusho geta skem sket su ngulia mu su meya tho gets liro vodi Maria mu Martha nie shezu potivo geta ki jisu esu sike tiki ponu shode mukrade ketsa supu jedo ugo kezedino jisu tenusho ketsa haya johan lesunu mehona musu liro vordino jisu tenusho ketsa lavordi johan po John Johan the Baptist po sheketiki po tenusho ketsa suyo mehosana Johan mu jisu ponye liro ponye ke penyo liro tekro hoyo ke krizo musu ugo lukpo serese mu nunu hepengwa soru ke sununu nguledo jisu nyo jo Maria mu Johan nyo jo Elizabeth ponyewe cousin ketsa sungule ponye sieze zrie ketsa sungule mu salano ponye ke zedi ponye pregnancy ponye nyonifo ke batikiri ponye ke zeketa suyo ugo lukpo no prero suyori nguledo mosieze zerie tseketa lano ponye makrobo kenusi keteri su special here ketsa su le ponye nyo ponye nyoni vokelie ke hauri porhi cricket no nyoni vokelie mu ponye nyoni ki kem he vordoshi ketsa suri porhi cricket ponye sokori tigi dile suko puketsuri cricket sokori leva miche ponye nyoni ponye hri crido ketsa suri le miche ponye sia zerie ketsa lanu Johan mu jisu ponyen hichuri ke zerin he ketsa suri pele Johan ministry tsake work tiki therie tiki Palestine me hoseliro political mu religious turmoil ba ketsa politics satiri siro religion satiri porhi kriba ketsa musu potumo ba ketsa sungule Roman ko petsu ketsa Roman rule petsu ketsa micropoliro su petsu Juda micropoliro Roman rule how petsu ketsa Juda micropoliro skrebe kezedil humosho ketsa shiketseri tseketsa su puya seshe hatike Sadducees kori ke kosese ketsa ke krilamona roshoki uliro kapie uko pelle ba ketsa mu Roman system of taxation Roman ko tax kroya ketsu nunu Sadducees kom hame vis sebaya ketsa sungule musalano John we po ministry sedde ketsa tiki po ministry uliro petha ketsa mu repentance baptism of repentance for the forgiveness of sins how nunu petha vormo sala judamye how Johan we how po petha ketsu renna ketsa tiki ukwe Japu renna ketiki thiedze uke penyofa Jordan uko Jordan chepar parro kelhu ke vingule kedo
Siro shapraketsa kelhungu lekedo, kelhu kesangu lekedo, pupi keza ukum hodzaki lavor keta he keta so mule. Anti-right po puketsa hamhe. When they heard about baptism of repentance at the Jordan, it was symbolically reenacting what happened when the children of Israel came through the river Jordan and into the promised land. It was all about rescue, liberty, the new start that the people had longed for. She Musulano John we how poor gets a tiki John posedi me krasen here gets a posedi krasen here gets a su le John we posedi krasse John me mello gets a tavor mu temye po messiah then here gets a suri gets a ugo looker se ker pengunu suri mulie. Deri John we sidi azowe zununu nyeko zulu kasheka jazo deri aki jako ketse mipo asieta vorje azowe po piku pari prile samo sidi Johan we jisu po kazanu introduced ketse hamhi sasiri mathi se ker se nunu ker dienu Johan mu jisu ratsedebo mulie jisu baptized do di vor ketse tiki Johan poki pudisie a nbu zilupia aketse mese there no aki vorjetele sita siri jisusia poki tiuva sishache kekrilamuna kemeto jopete che ti sheketio ubu chekejo cheliro potuzoketela si muratsadia hayano me hoseliro jisu mu johan ponye kidepuri ponye honyo hor fudi no kertsashi ketsa suri mulie mu hayano no ngu ketsa johan ri jisu situ jisuri johan sipi viseketa suyo ngu johan we po me yeseba ketsa tiki po puketa po jamie meta morsho mu awe tsmie meta morsho ketsa suri puketa su ngule mu johan ho puketa sie po herod bunu po tsiewa ketsa po bihet tswa ketsa suri ngu mu po bihet tswa ketsa tiki johan we po siedziko vordino johan mo tsledi sevodi pokruwa mu Matthew kerdie Matthew kerdie kerkenye no puketsa pukwa vodi jisuki pushe ketsa sungule mu jisue puki puketsa tiki jisu respond liro kikim hega jisue po vapa thowa ketsa he ketsa sungule jisue johan voz yewade ho mu pukruwa keta su siketsa tiki jisue hi sasie jisu su silete potho rupo no meket zerapo voda sidipu johan sieketsu hauno po cousin sieketsu rabizamo deri pozeu sieketa nge pozedin ministry tsa sheketsu sieketa suyo mule punye kelhu johan mu jisunie kelhu me hoseliro punye penyo ketsu hauri unusual circumstances leprale genze ketsa sekem he ketsa ponu punye penyoli ketsa mulie punye kelhu me hoseliro punye kenye neri tiche seres kem crazy body punye me puri punye me ye mello mo to ketsa shiketsa tiche ser kenye neri shiketsa kelhu bonulu se punye kelhu mo hoseliro punye ministry tiche serapo kinu punye ministry tsapar ketsa mu punye ministry me hoseliro punye kenyeri ke penyofu ke di vorje ho ketsa supu ketsa sungule musala john sheketsa hono jisue ponushosse ketsa poporabi toda ketsa sungule mu poshe haunu no jisue ari hakem hetsa tipo zeke lavordie ari hakem he ketsa po zeke sedie ketsa suri lemiche mu ungo hanu no lekesa jisu sieketsa hanunu ugo johan sieketsa mu jisu pono shoketsa hanunu ugo leleketsu liro potibo ukiri vor miche mu vori wa michezo we uke krimye sieketsa temye pori po temye su sieketsu tha pielekenze ketsa sunu thale kenze ketsa shikem ztipuri zeke semiche zo
Jisu pozemi ke kra po disciples Mary ke kra po kelhu nu vor there me pori John po kelhu nu vor di thake cha po kelhu nu vor ke cham hedi me pori John hedi vor momi che musala nu thie uko kelhu nu ri sikem he ke chari me pori replace chale ken je ke cha me pori uko kelhu nu the me su thau nu thale ken je ke cha shi ke chari ze keseri vor wade uko ke krimye uzedi ke khogeda themi ke viewri themi ke showri me pori posu tsileken zegeta shiketa jisusu siba geta ke krila mona pori su siet zegeta sungule musalano ibriko die ker dienu ker sorondo salawe ukepele thezekemeti se thazoleke ke krilamona uzyevo ke jatho jisu uke penyo fonyo tiko fathe khoba ke tala ke krilamona we uke thatsko silie ke lo zyevo ke jatho pomona pozori akem hedi dopi ke hupori zekele bade pozowe ke phuma pori z keta sla uko thie uko laki do baga jisue hakope te se zwade Deripo sunu ke pumatsmo. Zievo hao uko release geta zievo geta. Zievo hao temenyo tsidi luvor geta hao uko release geta ke penyo faway geta su sedi jedo su rakrasana. Tiche pengu yolari zievo hao polari meye ke krilamuna Zievo hao tiche penguri tsadi, tiche pengu pon hichu tsadi lusher. Tiche keres seko nyonyo ko teenagers ko. Kidebo challenging si teenagers ko ndye. Uko theo uko kelhu lari, uko theo uko life yuri challenging tor. Mie kernyo ko life lari challenging tor. De zievo hao suri rakraya geta, suri siba geta. Suri understand sabageta ke krilamne porisu experience share geta we uke pele thatse geta seketa tirize ke seya ke charithle kenze geta tirize ke seya there is your how themyetse dil hovor geta po suri experience zo po ke chatse geta no pori sunu po struggle geta suri ngule ke penyo fatimu ki ze ke penyo fa Poe Temye kim hedi luyashi gets a posu situ Temeki kim hedi nuje unushoyashi Temeki kim hedi pokere kera zekeseyashi Zievohao su situ Salano unko tie Zievohao situ gets a lano Potemye tsidil huvor gets a lano Muposu situ gets a la Ugo pomhodzano legetsuno Ugo Tepfudino pomhodzano vorlike, tepfudino poki chasake, tepfudino poki uroli kopete pusileke. Gelhu menyosedi, gelhu unidil hu vorgetago, nipu bejesake. Pochetie ugo zevorsa. Temeke kra nushorize kese keta, shiketa tirize kese, temeke kra hakere ke krarize kese miche. Financially pokererize ke semiche tenu ke shotirize ke semiche sukonozo sheri nipu uko khawamo shidi uko bovordi tiche thalla hau ketso ze ke selie musala uko potheje seleke 2022 kido bovordo si ugo su simie 2022 no ke niti uvordom ke niti rivolivi ke reti rivolivi der ugo ke zedino Zievohao Jisu mehoteradi po kivoleke ke krilamona po su siba po 2022 kikim hedi vordoshi po su siba mu po sunu ugo kruhile ke vi ke penyo fowe ke krilamna po temye tsadi su sedzadi lu vor ke tsala po ti haula ni pu peje
เป็นอฟเดียจกละเป็นจีเวมูอุโกรันนักเลี้ยงฮีดีพอเทลานูดีเก็บปูใจอยู่เมจิดีใจลิคูเสร็จท้าวหาเสเกลิเลโตยิสุอุเคทโกเกทบโอเกจะหาหาอุโกรันนักเลี้ยงใจอยู่เมจิดีใจลิหาหาเสอุเกชัดเทลาสุหัสเลโตมูใจลิหาหาเกจะเสียทารีสเลโตมูเสียวอุโกพาสเตอร์จิสันบุลาเสียดีเกชัดเทลาสุหัสสุดโตมูเป็ดเกจะเสียทารีดีใจลิหาหาเกลิโตเมใจลิคูเสร็จท้าque penyova que tezia kapien tsia ndia kola npejewe nyo Jesu Christa la npejewe po hyo ko ralir kraya ketsa po hyo ko ngumeje ya ketsa po hyo ko rogosi ya ketsa po hyo ko shapriya ketsa que penyova tsidi temie thu temie kel thu haunu thu vor ketsa hakola npejewe po hyo ko relate tsia ketsa hakolan peziwe he ko bunu ke penyofa ratsa ke lubaya ke tsa temye zedi ke peroya ke mo ke penyofa roshoba mo ke tsalano he ko ke tezia khapie ntsia dile ke vi how sevordi he ko petso ke sa how la ke tezia khapie ntsia we ke krinipu no chetie he ko khrie he ko ngumeje Pokere kere bete kono no heko zevor kesa hakolan peje 2022 kido po vordosi yesimo deri no sokori pete njenoba musalano heko bu mpelele kevi heko bunu nipu nkivorle kevi no kepenyo fasu ketela mpeziwe kere zeke selami chezo there is a copet tenu no heko krohisele ke vi ke penyo faketela npeziwe ni po heko ketezie kapie ntsesia no heko krie heko ngumeje ke sekola ke krini po heko offering golari
pe zia no ma ke kra khapi he ko tsasa he ko ke tinyo po se vordi ntsala sazo de no su ko nuri jasaje ma si se di he ko chatha saje sidi he ko bunu hakengu ke liya ha ko se di ki kim he ke tsapo tsmor shoshi ministry ki kim he ke tsapo no pe ta smor shoshi hakke vi tsake tsako no zo no su ko nuri po chakrapi he ko tsasa ma si se di he ko chatha sidi he ko bunu ministry no do la sake tsa no he ko ke ko khapi he ko tsasaji ntha jape te ko la ke thazia khapi ntsasiya nzabu zapu za ye te te ru fakili tsaji amen.